hauzik leiriba Kukijo community dagi MLA wariba adugumba mioi singse BJP party ki MLA khara leiri se masi BJP party na makhoida liberty piri si kari no mayamdi maraktuda Paulian Hawkip sida leading part laura kanda Manipuri apun basaktam natragana Manipuri leiriba community mayamgi peace and normalcy restoration tobugi matang buero natragana any sort of akhoi leiriba situation se masi normalcy amada mu halakna ba honabada tawgada thabak singda oiro magi leiriba political agenda dugi makhade he mana akan ba wanganga ka yamna sectary yan waiba aduga akhoi maselge marakta reconciliatory waiba step ama lakpa yabasi he disturb tawba wa he ngangbang nambagi mangonda liberty ama leirise masi makhoida hanana already akhoi karigumba khara assurance khara internally natragana clandestinely makhoida karigumba khara pikhiba leibra sige question sim khak akhoi yam phasana yengba mathau taiba maramdi kaina haikanda mamangi haukiba election ta मांगे होकी बे इलेक्शन दा कोई भारत की होम मिनिस्टर कनो दा चलगा चुराचांदपुर दा चलगा इलेक्शन ममांग दा फामिन नरुबगी अद मखोई कुकी यूथ मैम सिदा आसाम मखोइना पिरुबगी कनो ना सिंगबगा सु ममांग दा कोई फोंगना थोखिबा लैयबा लैतबौदि नत्तेबको अदुम बना सिंगबा मैम अमा लैबदुना मरम ओरकांदा हदकी इशू से होरकपा मतमदगी परपर फुना इशूसी लोइसननबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना करक लौखतपा याबा थबकसिंगदो लौखतबिदा मतम सांगना डिफर तौरगा सुम लेरकपा अदुगा बफर जोन की सिस्टम अम लेहलकांदा कांगलुप अनि से चंगनबा याहंदबिदा माई बॉर्डर लाइन अम थमगा सुम मतम सांगना थमकपसे मसे खरक कुइना हाइरिबा इशूसी सुम थमकांदा अखोई कुकीजो कम्युनिटी की मखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से मसे रियलाइज तौरकनबा अरोइबदा एट द एंड काहेलोय सुम हाइरगसु काइननबगी लंबी रोमदा रियलाइज तौरकनबा करीगुंबा खरा सेंटर की लुचिंग बसिंगसिगी वाखलदा शॉप कॉर्नर खरा लेब्रा हैबसे मसिदि अखोई खनतबा यारोय येंगदबा यारोयबो नरेंद्र मोदी ना करीगुंबा यामना क्लियर कट ओइबा यामना कंसेप्चुअल क्लैरिटी एमा मणिपुर की अपुनबा इंटीग्रिटी दा कमिटेड ओइबो ओइतारगदि माना हुजिक हाइरिबो वादुमक्सु मनुंगदा फुमगा थंबा अदुगा यामना भेक ओइबा अदुगा तोंगान तोंगानबा आठम याम मचिन लोंगगा लौबा याबा वाफम यावरिबा मागी वाफम सिंगसिदा मधु हाइरोय तबनेबो नाकलमरोमदा कोई द्रिंगगी ममांगदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से मसे हाना लेरिबा कोई कुकी की अंडरग्राउंड मिलिटेंट कांगबू सिंगसे मोइगी मतम लोई खरबा मतुंगदा सही अमा खरे हेन मखोई मतम सांगना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से तौदना लेरुरबनेबो सिगे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से अमुक रिज्यूम तौननबगी वाफम से लाखो मतम सिदा हाइरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौगदोरिबा कांगलुप सिंगसे मसिदि हंदकी थोइबा वायलेंस की कॉन्फ्लिक्ट सिदा वायलेंस की कैंपेन यामना फजना पाक्सन चथबगी चपचाबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तगी खंगदे तोंगान तोंगान बा सिक्योरिटी एजेंसी तगी खंगदे लोकल मीडिया सिंगे रिपोर्ट तगी खंगदे आई विटनेस सिंगे रिपोर्ट तगी खंगदे सिगे पोट सिंगसिदि लैरबनेबा अदुगुंबा कांगलुप अमखक मखोइना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा अमुक हन पुरकनबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा अमुक हन लेजिटिमाइज तौननबा मखोइगी ओइबा लेजिटिमेट ओइबा इंटाइटी अमोइना मखोइसे लैहनबा याननबगी थबकसे सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक वरी हानरकांदा मदुगी कॉन्फिडेंस तो मखोइना पुरखरेबा कॉन्फिडेंस तो पुरक्तना साइन तौनखरेबा साइन तौनबगा नेक्स्ट मोमेंट ता मखोइदा पीरिबा इंडिकेशन से 7,300 crore की पैकेज मखोइदा तकलोना पिसलेबा मसी इचम चंबा इलाई लाइबा अदुंबा पैकेज अम नत्ते मखोइदा याम अचौबा कैनोमा याउरीबा मेसेज अम याउरीबा सिगे पोचिंग से मचिन थैबे याननबा माना तोंगाना अदुंबा डाइवर्टिंग अदुगी इशू सिंग दो डाइवर्ट तौननबा डाइवर्टिंग ओइबा टैक्टिक्स की पार्ट अम ओइना मागी सिगी स्टेटमेंट से पीरिरा हाइबसे मसी जो अखोइ मुन्ना खंगबा मथौ तायबा अदुगा नाकल अमरोम दा इम्फान दा लाकांदा इम्फान दा लेरिबा मियाम से मसिगे डिसअपॉइंटमेंट से नुंगबा काइबा नुंगाइतबा इम्फाल दा स्टेट कैपिटल नि हाना लैंडिंग तौफम थोकपा तौबिदबा अदे अखोइगे सिदे सिदे लेरिबा मतम सांगना अखोइगे मियाम सिना नारिबा नुंगाइत्रिबा फ्री मूवमेंट लेतबगी अखोइसे अंडर केस
sarang manungda leiba adu kalup ama dauna akhoi ki akoi bada leiba mayam se makhoi government of India gi leiba security agency singchina chapchana akhoi miyam se free movement se ensure to han bi tatana akhoi miyam se sarang manungda leiba miyam dauna ohelliba se sigi nungai taba kaidoriba mayam se masigi yamna specific oiba yamna akakna ba time bound oiba adum wafam ama prime minister lakpa kanda lauthokpi gadra haibagi ningba kaiba leiba pot miyam se masigi repercussion miyam dagi prime minister lakpa ka bari lena lai griba miyam do madugi poching do divert to na bagi damakta paulen lan haukip ki wafam se masi nakoina na haibra haibasi so akhoi khanna ningai oeba nakala moromda muka akhoi manipur leriba kanglup khuing makse masi loina makta tongan ba nakhoi interest akhoi na sap to gani haibagi interest se masi dia akhoi gi bharat lengak ki losing basing sina akhoi da piyeba akhoi gi maitai side ta su akhoi gi asam yam khak akhoi da piyeba aduga cookie sing da su same chamana na makhoi da su matu gi asa myam ma khak tongan be agency sing gi through da tongan ba level da makhoi gi wari sanaba sing gi through da makhoi masi pi hai ba si dia akhoi mamang da laiba asuk sang ba sahi ani makhai muki balance ki keno ma khak loisan da na makhoi na buffer zone thamaga nakal ani maki praja sing che masi changnan da bi da thamaga nakal amagi praja sing si phajana protect toraga makhoi na tham khibase masi sina akhoi khangeba makhoi da su asam yam piri hai base ana sigumba akhoi se changna ba thokna ba yadaba practically changna thokna ba yadaba situation ama da matam sangna prolong toraga sum thamba taraga di aroi bada akhoi changna ba yadrabadina akhoi kari to watai magi education darkar le rakani magi kano darkar le rakani health facilities darkar le rakani lambi thongi facilities mayam darkar le rakani sige mayam se krai dagi karamba fund na karmaina matau karamna karamba mechanism da manage to gadagi haiba magi tongan ba system ama khak masa mathanta leitaba yadaba system ama oina lera akanda masa mathanta makhoi gi oiba aduba administration system ama tongana langnana bagi po ya libra habisi chu akhoi yam section na khan hau dabe yaroiba prime minister na la akanda kano da surachandpur chat uraga paulen na haukip na westage ne na haire moi ningba kai khrena akhoi ningdon po akhoi harauraga pungning pen thuaga leitaraga ti akhoi su madu ya wana taina ba ningba kai ba leigadra habisi akhoi section ngai ne ba prime minister na lakpa sida moi ge favor da so hairam de akhoi favor da so hairam de tawutabu india government na thangi ba khongthang se wang nang draga su thangi khongthang se akhoi gi leiriba situation se masi immediately loisan na ba road map amadi pura lakadawni adi potu di lakti ebo okay kogi palan hakimna thamkiba modis gi visit sida mokogi on interest hai tare set leiriba mogi area side mo thambe expectation do madu meet taw damna maram moira kanda adu khak masi disappointed amasung wastage of resources na hairibra magi pose kamaino jang deng lebis amaseng badi moina expectation mogi moina thajaba moina expect to poto fail orak padagi sigi statement ji tholaiba oidoini ana kaigomba prime minister na lakpasi wastage of resources ne harakpasi ningba kaire haibani yam seng na harakanda ado ningba kairi chi kamba ground up kairi no kari gi kairi no haba adugi matang dani koina marwani yengba akoina nei na baya wa pham hairagadi masai sida santana su ji mamangda yam phajana thambigre akoi cookie singchina akoi india government dagi amna achauba expectation ama hana dagi tawra lakpa semase anauba nati amaruaina moigi shu group singche masiga wari sanaba seisida wari sanadoi ji kaigomba moigi asa semasi akoi 100% natrasu 50% phawdi ado only 70% phawdi 50% phawdi india government na sungsoi soidana moigi grievances moigi expectation moigi kari hai tare moi sagasariba dream je masigi maikai romda solution ama soidan lakane na khalba soidan lerongane na satoi ado several rounds of talk akoi wari sana khare the government ka akoi kanogi level da kuki jo community ki mla sing habatare moi level da wari myam sa khare ade shu group ke kangbu ga su wari sana khare moi civil society organization kangbu ga su ago several round of talks wari sana khare moi gi tongan ba khoi gi expectation me ama makhak makoi submission da government ta toramani da government so moi gi leiriba khoi submission me am do loine acknowledge toramani adubo aroi bada prime minister na manipur lakpagi khongsat tadi
चुराचानपुर योरप कांददी मोई प्राइम मिनिस्टर दगे मोइना एक्सपेक्टेशन तौबो पोटसे मसी ngसाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अमसुंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनि सिना तबा तो पथोदोपा अम फाव लैखिद्रेबो प्राइम मिनिस्टर की वाफम सिदा द प्राइम मिनिस्टर ना मसी करम्बा मागी केनो अमगी अल्टीमेट करम्बा मागी डिप्लोमेटिक ओइबा अदुंबा केनो म स्ट्रेटेजी अमगी मखादा मान खोंग थांगिबनो अदुगा मसी करिगिदों त पनद्रिबनो अदुगा मसी अल्टीमेटली पल्लरोइदब्रा अदुगा सुमाइना दुम लैरदब्रा हाइबा तुति अखोय मतमना पुरकनी मदुगी पोतुमदी हाउजिक अखोयना हाइबदा खितंग अखोयदसु ngनमनगनी हाइना खल्ली मरमदे लीलासे लोइद्रियबको सानरिबा लीलासे लोइद्रि अन मखा ताब करी लाकदोरिबनो हाइबा अखोय यंगमिनबो मथौ तारि तो हुजि हुजि फावबगी होइनति अखोय कुकीजो कम्युनिटी ना द गवर्नमेंट के डिमांड तौरगा लैबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगना अखोय यूनियन टेरिटोरी नत्रगना अखोय की करी हाइबा तारे अखोय कुकी सिंगी वाइबा अखोय लेजिस्लेचर की पावर याउबा अदुंबा दैट काइंड ऑफ अखोय पॉलिटिकल सिस्टम अमा मोई सी डिमांड तौरगा लैबनेबा अदो सिगे पोची पुरा तोपथोगा हौजिक हाइरिबा पोचिदी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खक्तनी अदुगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खरा पिरकपसिगा पीगनी हाइबसिगा अनि सिदी मोइना खल्लिबा पोतुगा दि पुरा तायोनरेदना अनो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ने हाइबसि सिना हाइबोर कतरायना खल्ली अतोपा मना कुकीजो कम्युनिटी की वैबा मोइगे एमएलए सिंगसे मसी वारी सानबे चांस पिरमदबसे मसी मोइगे दतनते अखोइगे सिरसु पिरमदे कनामफो पिरमदेबको अदो पीरगति मखोइना मखोइगी लैरिबा कैनो मयामसे लोइना अदैदा हाइहौनी लोइन तमहौनी हाबगी थाजबा लेरमबे याय अदुगे पोतु निंगबा काइबगी अदुगे फैक्टर दुमसु ओइरे अदुगा अतोपा मन मोइ सीएसओ अदगी अते एल्डर्स फोरम करी करा लेरिबा खोलिबा मयामसिना प्राइम मिनिस्टर लाकपा कानसे मोइदी अयामना लोइना अखोइगी हानसु अखोइ क्राइसिस से होरकपा कानदोदा अखोइ इंडिया की होम मिनिस्टर लाखिबैदो अदुदा इंडिया की फिरानसे फजना पाइरगा फजना वेलकम तौबनेबा मखोइना तौबुदी अदुबो से एट द एंड इंडिया गवर्नमेंट ना अखोइ सिरिस सानरिबा पोतसे कनागुंबा अमा फावबना कांगलुप अमा फावबना इंडिया गवर्नमेंट तगी पुरा हेता अचौबा लायन शेयर मखोइने हेता पाम्बा अदुंबा कैनोमा एक्सपेक्टेशन अमा सबचाना हेता फुलफिल तौनी मिट तौनी हाबगी पोतुमदी अखोइ हौजे फावगी होइनाती अखोइ कुकीजो कम्युनिटी की साइड तसु मदुगी पोतु उद्रे मखोइनसु खितंग निंगबा काइबगी अदुंबा पॉलिटिकल मोमेंटम अमा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अमा हौजिकती टर्न आउट तोरखरे मदुगी पोतु अखोइ मोइगे लुचिंगबा सिंग पाउलेन लाउन हौकिप कोंबना अखोइगे पब्लिक की डोमेन ता अदे स्टेटमेंट ओइना फोंदोपना मोइगे निंगबा काइबा डिसअपॉइंटमेंट दो मदु फोंदोप हरखरे हाबा फमसि थमजके लाइकवाइज अखोइगे मणिपुर अखोइगे एज अ होल मणिपुर की ओइना अखोइ मणिपुर दगा अखोइ तोंगान तोंगान बा कांगलुप फुरुप मयाम मखके पुन्ना नुसी चानना हिंगमिनरकपा को एक्जिस्टेंस नाकदौबनी अदुगा अखोइगे सिदा लेरिबा मणिपुर की नेशनल इंटरेस्ट अखोइ सबचाना प्रोटेक्ट तौगदबनी भारत लैंगाकना अखोइगे मपालोमदगी संगकपा फॉरेन इमिग्रेंट सिंग ओइबा तारगसु इलीगल इमिग्रेंट सिंग हाइबा तारे दोइबा तारगसु नत्रगना तोंगान तोंगान बा अखोइगे सिरेसिदा लेरिबा नेचुरल रिसोर्सेस मयाम अमा एब्यूज तौबसे मसिना चिंगबगी इशू मयाम सिबु ओइबा तारगसु सिगे मयाम सिरेसिदा अखोइ भारत लैंगाकतगी अखोइ चपचाबा आइन की प्रोटेक्शन अमगा लोइनना अखोइगे लमदम सिरेसिदा अखोइगे लेजरिबा अखोइगे महौसादगी हौना लेजरकपा अखोइगे चपचाबा अदुंबा नोमेनक्लेचर अदो मदु प्रोटेक्ट तौरगा भारत लैंगाकना चतनबा अदुगी खोंथांगदा अखोइ थाजबा थमिबा अदुंबा पीपल से सिदसु अखोइ मतम मतम की ओइना भारत लैंगाकना अखोइदा अखोइ की पॉलिटिक्स मैम सानवा मधुकी विक्टिम मधुकी निंग कायबा मधुकी कनो मैम अखोइदसु अदुगी एक्सपेक्टेशन मैम फेल होइबगी पोतो अखोइदसु थोइबनी नाकल अनिमक्ता अखोइदसु निंग कायबगी सिचुएशन मैम थोपा कुकी सिंगदसु निंग कायबगी सिचुएशन मैम थोपा अदुगा लैरिबा इशू सिने हेक्ता कंक्रीट होइबा रोड मैप अमदा अखोइना हेक्ता सिगुम्बा पॉलिसी प्रोग्राम सिमना मरम ओइराकांदा हाना सुनरी से मसी खुदक्ता लेपगा अखोइ सेसिदा चंगना थोंनाबा याद्रिबा चथोक ससिन याद्रिबा तोंगान तोंगान बा प्रोजेक्ट मैम अमा थबक मैम अमा पल्लगा लैरिबा मैम से मसे महौसागी फिबम दामु रेस्टोर तौबगी फिबम अमा हेक्ता इमीडिएटली पुरक्तनबगी याम चपचाबा क्लियर होइबा
रोड मैप भारत लेकाकी लुचिंग सांगना अखोई इरांग होरपदैना हुजिक फाउबा लाक्पीतदना लेरुवा मतुंगदा लाक्पा कांसिदा करिगिदमता फेल ओइरिबनो अदुगा नाकल अनिमक्ता अखोई डिसअपॉइंटेड ओइबा अदुंबा सिचुएशन अमखक थममगा अखोई भारत लेकाकी ओइना नाकल अनिमक्ता अखोई नाकल अमगी फेवर नत्रगा नाकल अमगी फेवर द डायरेक्ट हेक्ता चेपे हेक्ता लेरे हाइबा अदुई सिचुएशन दुमक्ति उहल्लमदना करिगी चखरिबनो हाइबा पोसिमति मखाताना नैनबा मथौ तारियेना अदुमाइन थम ओके सर थैंक यू सो मच याम जन थम्बिरे अदुबो अनिमक सेंटर द लेरिबा लुसिंगबो सिंगसिगे माइकैदगिसु ममांगदा मखोइगी करिगुंबा अखोई क्लैंडेस्टाइनली मखोइने एश्योर तौथुबा मिंगोंदा आशा खरा पिरुबा तोहान तोहान बा अखोइगी कांगलुप अनिसिगे मरक्ता मखोइना अखोई नाकन नाइबा पॉलिटिक्स खरा मखोइना मनुंगदा सानरुबा लेब्रा हाइबा क्वेश्चन अमखक अखोई येंगनिंगाई मसाकपुति अखोई अदुम लेतबदि नते हाजरिबा को अखोई हुजिकी मांगदसु हुजिक हाइनाख्रिसिनी अखोई पार्टी अमगे पॉलिटिकल पार्टी अमगे मनुंगदा लेबा मागी एमएलए सिंगसे मागी पार्टी दुगी ओइबा मागी डिसिप्लिन अमगे मखादा लेजगदौनेबा पार्टी दुगी लुसिंगबा अमखक लमदम सिदे लाकांदा लुचिंगबदुना लाकपदु तसेंगना पामदे हारगना लुचिंगबदुना लाइबदु अदुगी मोडेलिटीज दु तसेंगना यानिंगदे हारगना मखोगी पार्टी गे मनुंगदा पिनागदबने बदुगी ओपिनियन छे अदो करिगोंबा पार्टी दुना तौरिबा मागी कंडक्ट पार्टी दुना तौरिबा थबक सिंगसे मसि यानिंगद्रे हाय तारगना मा पार्टी सिदगी तोखोखदबनेबा अदो पार्टी सिदगी तोखोखपसु नतबा अदो पार्टी सिदा लेना पार्टी की लीडरशिप की मायोक्ता पार्टी की अपुनबा वारेप की मायोक्ता हेक वांगांग याबगी लिबर्टी ममाना पाइरिसे मसी पार्टी से मंगोंदा सॉप कॉर्नर पीबगी एरिया अमदि लेरेबा स्वाइदा हौजिक लेरिबा कुकीजो कम्युनिटी दगी एमएलए ओरिबा अदुगुंबा मियोइसिंगसे बीजेपी पार्टी की एमएलए खरा लेरिसे मसी बीजेपी पार्टी न मखोइदा लिबर्टी पीरिसे करिगिनोबा मैमदी मरक्तुदा पाउलेना हाउकिपसिना लीडिंग पार्ट लौरकांदा मणिपुरी अपुनब सक्तम नत्रगना मणिपुरी लेरिबा कम्युनिटी मैमगे पीस एंड नॉर्मेंसी रेस्टोरेशन तौबगे मतंगबु ओरो नत्रगना एनी सॉर्ट ऑफ अखोई लेरिबा सिचुएशन से मसी नॉर्मेंसी अमदा हालकनबा होनबदा तौगदबा थबकसिंगदा ओरो मागी लेरिबा पॉलिटिकल एजेंडा दुगी मखादे हेक माना अकन अकनबा वा ngangaga यामना सेक्टरी यान ओइबा अदुगा अखोई मसेलगे मरक्ता रिकनसाइलिएटरी ओइबा स्टेप अमा लाक्पा याबसि हेक डिस्टर्ब तौबा वा हेक ngangbang नंबगी मंगोंदा लिबर्टी अमा लेरिसे मसी मखोइदा हानन ऑलरेडी अखोई करिगुंबा खरा एश्योरेंस खरा इंटरनली नत्रगना क्लैंडेस्टाइनली मखोइदा करिगुंबा खरा पीखिबा लेब्रा सिगे क्वेश्चन सिम खक अखोई याम फसना येंगबा मथौ तायबा मरमदि कइना हाइकांदा ममांगी हौखिबा इलेक्शन दा मांगी हौखिबा इलेक्शन दा अखोई भारत की होम मिनिस्टर कनोदा चलगा चुराचांदपुर दा चलगा इलेक्शन ममांगदा फामिनरुबगी अदा मखोई कुकी यूथ मैम सिदा आसाम मखोइना पिरुबगी कनोना सिंगबगा सु ममांगदा अखोई फोंगना थोखिबा लेयबा लेतबौदि नतेबको अदुमबना चिंगबा मैम अमा लेबदुना मरम ओरकांदा हदकी इशू से होरकपा मतमदगी परपर फूना इशू से लोइसननबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना करक लौखतपा याबा थबकसिंगदो लौखतबीदा मतम सांगना डिफर तौरगा सुम लेरकपा अदुगा बफर जोन की सिस्टम अम लेहलकांदा कांगलुप अनी से चंगनबा याहंदबीदा मागी बॉर्डर लाइन अम थमगा सुम मतम सांगना थमकपसे मसे खरा कुइना हाइरिबा इशू से सुम थमकांदा अखोई कुकीजो कम्युनिटी की मखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से मसे रियलाइज तौरकनबा अरोइबदा एट द एंड काहेलोय सुम हाइरगसु काइननबगी लंबी रोमदा रियलाइज तौरकनबा करिगुंबा खरा सेंटर के लुचिंग सिंगसिगी वखलदा शॉप कॉर्नर खरा लेब्रा हैबसे मसिदि अखोई खनतबा यारोय येंगदबा यारोयबो नरेंद्र मोदी न करिगुंबा यामना क्लियर कट ओइबा यामना कंसेप्चुअल क्लैरिटी अमा मणिपुर की अपुनबा इंटीग्रिटी दा कमिटेड ओइबो ओइतारगदि माना हुजिक हाइरिबो वादुमक्सु मनुंगदा फुमगा थंबा अदुगा यामना भेक ओइबा अदुगा तोंगान तोंगानबा आठम याम अमा मचिन लोंगगा लौबा याबा वफम यावरिबा मागी वफम सिंगसिदा मधु हाइरोइदबनेबो नाकलमरोमदा इकुई कुइद्रिंगगी ममांगदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से मसे हाना लेरिबा कोई कुकी की अंडरग्राउंड मिलिटेंट कांगबू सिंगसे मोइगी मतम लोई खरबा मतुंगदा सही अमा खरे हेन मखोई मतम सांगना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से तौदना लेरुरबने
सिगे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से अमुक रिज्यूम तौननबगी वाफम से लाखो मतम सिदा हाइरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौगदोरिबा कांगलुप सिंसे मसिदि हंदकी थोइबा वायलेंस की कॉन्फ्लिक्ट सिदा वायलेंस की कैंपेन यामना फजना पाक्सन चथबगी चपचाबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तगी खंगदे तोंगान तोंगान बा सिक्योरिटी एजेंसी तगी खंगदे लोकल मीडिया सिंगे रिपोर्ट तगी खंगदे आई विटनेस सिंगे रिपोर्ट तगी खंगदे सिगे पोट सिंगसिदि लैरबनेबा अदुगुंबा कांगलुप अमखक मखोइना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा अमुक हन पुरकनबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा अमुक हन लेजिटिमाइज तौननबा मखोइगी ओइबा लेजिटिमेट ओइबा इंटाइटी अमोइना मखोइसे लैहनबा याननबगी थबकसे सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक वरी हानरकांदा मदुगी कॉन्फिडेंस तो मखोइना पुरखरेबा कॉन्फिडेंस तो पुरक्तना साइन तौनखरेबा साइन तौनबगा नेक्स्ट मोमेंट ता मखोइदा पीरिबा इंडिकेशन से 7,300 crore की पैकेज मखोइदा तकलोना पिसलेबा मसी इचम चंबा इलाई लाइबा अदुंबा पैकेज अम नत्ते मखोइदा याम अचौबा कैनोमा याउरीबा मेसेज अम याउरीबा सिगे पोचिंग से मचिन थैबे याननबा माना तोंगाना अदुंबा डाइवर्टिंग अदुगी इशू सिंग दो डाइवर्ट तौननबा डाइवर्टिंग ओइबा टैक्टिक्स की पार्ट अम ओइना मागी सिगी स्टेटमेंट से पीरीरा हाइबसे मसी जो अखोइ मुन्ना खंगबा मथौ तायबा अदुगा नाकल अमरोम दा इम्फान दा लाकांदा इम्फान दा लेरिबा मियाम से मसिगे डिसअपॉइंटमेंट से नुंगबा काइबा नुंगाइतबा इम्फाल दा स्टेट कैपिटल नि हाना लैंडिंग तौफम थोकपा तौबिदबा अदे अखोइगे सिदे सिदे लेरिबा मतम सांगना अखोइगे मियाम सिना नारिबा नुंगाइत्रिबा फ्री मूवमेंट लेतबगी अखोइसे अंडर केस sarang manungda leiba adu kalup ama dauna akhoi ki akoi bada leiba mayam se makhoi government of India gi leiba security agency singchina chapchana akhoi miyam se free movement se ensure to han bi tatana akhoi miyam se sarang manungda leiba miyam dauna ohel se sigi nungai taba kaidoriba mayam se masigi yamna specific oiba yamna akakna ba time bound oiba adu wafam ama prime minister lakpa kanda lauthokpi gadra haibagi ningba kaiba leiba pot miyam se masigi repercussion miyam dagi prime minister lakpa ka bari lena lai griba miyam do madugi poching do divert to na bagi damakta paulen lan haukip ki wafam se masi nakoina na haibra haibasi so akhoi khanna ningai oeba nakala morom da muka akhoi manipur leriba kanglup khuing makse masi loina makta tongan tongan ba nakhoi interest akhoi na sap to gani haibagi interest se masi dia akhoi bharat lengak ki losing basing sina akhoi da piyeba अखोई मैतई साइड तसु अखोई आसाम याम खक अखोई द पीएबा अदुगा कुकी सिंग दसु सेम चमानना मखोई दसु मतुगी आशा म्याम मखक तोंगान तोंगान बे एजेंसी सिंगी थ्रू दा तोंगान तोंगान बे लेवल दा मखोई गवारी सानब सिंगी थ्रू दा मखोई मसी पी हाइबसि दे अखोई ममांग दा लाइबा सुख सांग सही अनि मखाई मुकी वायलेंस की केनो मखक लोइसन दना मखोइना बफर जोन थमगा नाकल अनि मकी प्रजा सिंग से मसी संगनन दबिदा थमगा नाकल अमगी प्रजा सिंग सी फजना प्रोटेक्ट तोरगा मखोइना थम खिबसे मसी सिना अखोई खंगेबा मखोई दसु आसाम याम पीरी हाइबसे अन सिगुम्बा अखोई से चंगनबा थोकनबा यादबा practically changna thokna ba yadaba situation ama da matam sangna prolong tawraga sum thamba taragadi aroi bada akhoi changna ba yadrabadina akhoi kari to watai magi education darkar le rakani magi kano darkar le rakani health facilities darkar le rakani lambi thongi facilities mayam darkar le rakani sige mayam se krai dagi karamba fund na karmaina matau karamna karamba mechanism da manage tawgadagi haiba magi tongan ba system ama khak masa mathanta leitaba yadaba system ama oina lera akanda masa mathanta makhoi gi oiba अदुबे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अमा तोंगाना लांगनबगे पोया लिब्रा हाबिसिसु अखो याम सेक्शन न खनहौ दबे यारोयबा प्राइम मिनिस्टर न ला अकांदा कनोदा सुराचानपुर चलुरगा पाउलेन हाउकिप न वेस्टेज ने हाइरे मोय निंगबा काइखरेना अखो निंगदन अखो हराउरगा पुनिंग पेन थुगा लेतारगदि अखोसु मदु योन तैनबा निंगबा काइबा लेगद्रा हाबिसु अखो सेक्शन नगाइनेबा प्राइम मिनिस्टर न लाकपा सिदा मोयगे फेवर दसु हाइरमदे अखो फेवर दसु हाइरमदे तबो इंडिया गवर्नमेंट न थांगिबा खोंथांगसे वांगनांद्रगा थांगे खोंथांगसे अखोई लेरिबा सिचुएशन से मसी इमीडिएटली लोइसनना रोड मैप अमदि पूरा लाकदावनी अदि पोतुदि लाक्तिएबो ओके ओजा थैंक यू सो मच याम फजै ओजा गे ओजा कंपूर्ण थंबी की याम फजना मरिक चुमना सिगी जे खतंग रिफ्लेक्ट तौरगो ओजा दा मो आइना पुसिन जनिंग बसे ओजा हौजिक लेरिबा अखोई गी कनो सिंगना पीआर लेरे दुगा एमएलए सिंग से
magi kano se suspended admission na laita sa makoi loin lady bani aduna hairiba MLA singsi mogi responsibility se kaino laidiba praja mayam sigi sentiment me kadai fu represent to banga mage aduga moina huji akogi silent win haiba tare thab on uthogo suna taba asmai laibagi mawong se masi na indicate to se kaino is it a political kogi loyalty hai tare oja kamain thambini oja mot Sarbala hojiki question si masi yamna yamna su maru oiba yamna need of the hour sida akogi khanna ba ba yam maru oiba pham ama di oi akoi manipur da lairiba hujiki crisis se masi akoi BJP gi political party sina center da sulenga pai bani aduga state da su BJP na command to bani ara yam chamba miyeng ama khakta yam humble oiba yamna chamba miyeng ama khakta ki ai khitang thamjage wa center da BJP gi leadership na government ship chalai bane wa state da su lai bane wa ada hauche problem am khak thola kanda tholai ba problem che masi gi amicable oiba solution ama praja amicable solution har kanda su sang dorak padu na te ba amicable solution che Surasanpur economic package so well lion share piru re to na te ba are paulenal hawkip na wastage kanone resource ne haibadu aduna te ba khoi issue je yi mot de kaino hai kanda akhoi ge sira leiri ba number 1 problem che akhoi IDP singa se masagi permanent oi ba mayum da masagi chapcha ba mayum da amu han hanjan ba ngam trip se masi core issue ne ba adagi akhoi ge leiri ba praja sing che Indian constitution ge article number 19 gi makha da free movement ya ga do ba se akhoi ge praja sing che free movement to ba ngam han tri ba se masi maru oi ba core issue ne ba aduga akhoi ge sirasi da mafam khoding makta akhoi ge leiri ba praja sing che masi ge marakta akhoi enmity gi oi ba adagi khut thana ba gi oi ba sauna ba gi oi ba that kind of situation hujik su lairi ba ko pura mangkhre ha budil datte lairi ba sige mayam se laihan da ba se mase core issue ne ba masi kamaina tawraga lehal loi da ba ge ha masi gi chapcha ba concrete oi ba thorang che masi India government na kari pai khat pi ra ba ge hai ba du ne ba darkar lairi se khoi gi miyam na darkar lairi se akhoi ge miyam sida free movement yahanba IDP sing masa ge mayum da leiba yahan khiba aduga akhoi ge sida lan namaram oraka da mangta khraba yum kai leiriba kholiba mayam se masi si amuhanna reconstruction tawna na bagi specific oiba provision government of India na pai khatpa aduga akhoi ge marakta leiriba akhoi trust deficit mayam se masi kokan na ba yamna akhoi ge civic action chapchana government na madugi policy program pai khatpiba adugi road map ba pai khala kan chatharakpa adumba India government के concrete ओइबा step तो मणिपुर के प्रजा न मथौ ताबनेबा अदुगे पोतु तोकथो अकांदा मणिपुर दा लेरिबा BJP ना कमांड तौबा BJP ना हौजिक फावसु BJP दगी अमा फावबा चोंगथोए हाइदि दने MLA मयाम छे BJP दा लेरिनेबा that means BJP ना majority कमांड तौरिबा BJP ना मसागी political party ना कमांड तौबा अदुमबा कनोमा लाइन स्टेट सिदा लाइन सिगी हाइरिबा कनो सिदैसिना मसागी पार्टी अदुगी लैरिबा कनो अदुदा government sembagi ayaba se bharat lengang na pihanda bida tongan ba leader me yamam khakman mushroom cultivate to bodona groom up to ri se kari gino ba akhoi sida leader winning bagi leader oibi ai haibagi wakhal amamam asa amamam phanghal li bese kana na phanghan bano haiba matam da center gi adugumba leader sing sina akhoi gi mi sing sina tongan na unaraga tongan na wari sanaraga nang su leader oibi ai nang su leader oibi ai na loina makta thaja ba pira kanda even Surbala akhoi khanghoboda koi dringe gi mamangda akhoi BJP gi keno manungda leiba MLA khara gi mayumda akhoi gi sambit patra satlaga unaba gi pot adum leikhi home minister lakpa matam da phawa MLA amagi mayumda chatkani haibagi wafamna chingba lakhiba dum leikhi masi tongan ba indication neba tongan ba keno mane gesture mane ba pira iseko kai gi gesture piri no haikanda maswa sa center da leiba leader singchina sanbiba mamonda luna tawba leader or pa yabe prospect leiba miyam ni haibe asa se pira kanda sumaina moi masel ge marakta contradictory oiba situation ama create torakanda noi masel ge marakta lerakpa contradictory oiba situation aduna maram oirakanda state ta leiba government se thambangam dadana PR chalai bani haidana akhoi ge miyam session nam thak ama torakanda akhoi hai PR si thambare ba nangi state sita law and order nang maintain tawang namdre nang to
तौफम थोप कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज नत्रगा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस मैम से मसी नंग फजन फुलफिल तौब ngamtre aduna government uthairabane nupa thokna hairaga uthayoba center sina adudi nateba noi masel ge marakta leadership ki crisis leirabani na madu solve toba ngamdrabani na IPR thamge hairaga aikoida namthak toba potama yauriyeba masi oiba taragadi center da leiriba BJP asina manipur ge praja singda machil ani longba policy ma khak akoida ifong phong na sanaraga leire nakala moramda BJP ki kanglo pasina khoi gi kanoda haukiba election mamangda kukijo community gi leiriba na khoi gi khulai paire nongoi paire bai chin na khoi naha sing se juba sing se masi aina computer loina paihan gane na hairu bagi hairam bagi issue lai khre ko na khoi problem je solve tawni na khoi gi nena ta ba tungi political settlement am khoi na pini haina hairam bagi wafam lai khre nakala moramda khoi gi sirai sida amuka kariya sa tawre BJP gi regime je leiri ngai da na khoi FMR du chan hal lawro BJP gi regime je leiri ngai da FMR du thing hawro BJP gi regime je leiri ngai da illegal migrant thing hawro BJP gi regime je leiri ngai da na khoi adu to hawro na khoi gi leader sing sida su adu ba tha jaba ma center sina adum piba asom nakan da su khoi gi leiri ngai sida na khoi gi kukijo community sige dreamland do phanghawro na tha jaba ma adum piba aduga khoi gi animak si paira kanda khoi gi sida leiri ba insurgent sing che mase permanently thupchan na bagi policy Myanmar da geopolitics hanana bagi policy akhoi north east da leiri ba kanglu phurup mayam se tongan na akhoi khaidok halaka na machet oina paira ga akhoi masel gi marakta akhoi gi lakpa ya ba external threat mayam ma kaino adugi matam gi lakpa ya ba pot sing sida akhoi unity se khaidok na halaga machet sanaraga thambagi policy sigi mayam sigi victim se akhoi gi lamdam sida leiri ba miyam sina oigadore maduna maram orakanda kukijo community su India government ge na khoina tawriba expectation do madu yamni henmali madu ge expectation do nomodi ningkhai rakani nomodi soida ningba kai rakani haibse khoi hanadagi su masi wafam se khoi haijaraga lakpane ba do haujikti paulelan haukip kumbana wastage product ne mu haigale ko ana sirai BJP gi leadership na center da leriba haujik ki BJP leadership na BJP leitadana anauba political party ge government na center da lera aga makhoina sanarak pataraga su makhoi party du ge maming do dum hype tabni ko haujik ki BJP na pairaga lerimni na moina sanari ba politics se masi akhoi ge miyam sina pap taba mathau tai number 1 number 2 akhoi ge leriba legislature sing sina center na sanari ba lila se akhoi na sum yabi ba taraba madu ge punglon da akhoi na jagoi sum chaba taraba center na thangi ba khongthang se chumi na akhoi na sum kangkhala ngang na bagi damakta bhoi gi kano ne haidana leiba taraba political worker ne na sum leiba taraba adai taragadi moina tahanningi ba result du da proper tabani moina tahanningi ba result du thamkhip tabani akhoi gi people gi oiba future kanana ba result adu da di akhoi proper ngam da ba tabani ana akhoi gi future kanana ba result da proxia ba taragadi lamdam sida leriba cookie gi forward looking people sing wakal munna khanthaba mathau tai ai appeal tawningi phajana masi munna wakhan khanthaba tai India government gi na khoi future fangani haibse masi wakal jenoi thadok patai adu akhoi gi sida leriba akhoi gi tampak lamda leriba akhoi gi leader sing sisu akhoi phajana akhoi gi future se kaino ha kana lamdam che akhoi maitai adagi kuki naga pangan lamdam sida leriba akhoi gi miyam se beziar amakhak ki mamangda beziar duna akhoi gi manipur kananu haibse define tawrakanda madugi mamangda leikhiba akhoi gi manipuri singchi gi oiba collective akhoi political wisdom ama political ideology ama akhoi sagalaga akhoi future kananaba sira koksum senaba natraga di akhoi future la oi habse ismai thamja so much yamaba akhoi gi comprehensive idea and analysis ozana round thanbire thank you so much oza